Hi guys, nou avon si Hans e mabdou bienveni sou YouTube chanel mwen. Jodi an, mwen pa montre nou ki jan pou nou mette Wi-Fi sou ki nou yon televizyon Samsung, nou pat kon ki jan. Ok guys, pou komanse, premièman, na pou yon ti sin home, yon ti kay, nou peze la dani, nan remote nou an, epi sa na fe nou wale nan setting. Nan wale nan setting, la, lo rive nan setting, ou wale nan connection network, kote ki ekri connection network, connection network, nan wap wale menm ki nan denye sou bosa, wap wale connection network nan, ou peze ti fleshan le ya pou monte sou li, epi wale nan setting network, wap wale di show, wap wale yon ekri setting status, wap wale yon ekri setting network, wale nan setting, wale nan network setting nan, ou peze sou li, do fin peze sou li, wap wale kote ki kounye lal iti network type, wap peze wireless, si ki son kab ou beze konekte nan de televizyon nan, wap peze wired, wap wale kote deke wired la, si se Wi-Fi ou beze mette sou li, wap peze wireless, a di ki san kod, ou peze wireless nan, epi kounye la lo rive la, wap chache non Wi-Fi ou an. Par exemple, sa se tout non Wi-Fi mou ki gen nan zon nan, wap chache sak pou ou an, epi ou klike sou li, lo fin klike sou li, kounye la, kom pam nan de get an metel deja, wap wale kote, yo wale ba opsyon kote ki pou mette password Wi-Fi ou an. Lo fin metel, epi that's it, you good to go, ou peze OK. Apre sa, kounye la, sou bezwen ale sou YouTube, par exemple, ou bezwen ale sou YouTube, n'importe website lan, ou apre sa ki televizyon nan chwa ki ou ba ou an, ou gen do ale sou li, epi ou fe recherche, epi, ou gade ou enjoy ou avek televizyon. Mabdou mersi, e like and subscribe sou video channel mwen. D'accord? Bye bye.